mendatang impian jadi nang sabuting ulun memandahakan apabila kami wan yuni lawan pian kaina bedetang masalah jujuran jangan terlalu larang mintai pian jadi nang sabuting taklah ulun badahi cukup saikong kambing atau saikong sapi karena jua sudah beluk nang dua kali jadi istilah kata hakun nang lawan yuni ini masih bujang lagi masalah nang senjata jangan diragu lagi kenal nang pada tarung potongan kayak bukile bilang ada percaya inya buka hari ini jadi lawan pian kaai ulun badahi bilang kawin wan yuni pian nang ada rugi pacangan tiap malam puas nang tumbang pasti neraka ay belum boleh ada ebang dahulu ikatan nang bejanji cuman ni tabungan kau nang ay habis bulan je tak terasi karena nang tiap malam menjeblay tubang pasti jadi wan pian ay ulun badahi hakon kah lawan yuni orangnya bungas berhujungan inya ni begawi ay begawi tambang sabulan 6 juta cuman kadang kacukupan lantaran yuni lawas nang sudah benar mencari bebinian jadi lawan kakak nang berwarna habang jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan bila nang pian hakon lawan yuni ni bangaran nyaman tokaina imbah nang bemadihin kami mendatangi pian jadi nang sabuting ulun memandahakan apabila kami wan yuni lawan pian kaina bedetang masalah jujuran jangan terlalu larang mintai pian jadi nang sabuting taklah ulun badahi cukup saikong kambing atau saikong sapi karena jua sudah beluk nang dua kali jadi istilah kata hakun nang lawan yuni ini masih bujang lagi masalah nang senjata jangan diragu lagi kenal nang pada tarung potongan kayak bukile bilang ada percaya inya buka hari ini jadi lawan pian kaai ulun badahi bilang kawin wan yuni pian nang ada rugi pacangan tiap malam puas nang tumbang pasti karena ampun yuni jangan diragu lagi kira bila hendak kadang awak dicabut lagi jadi tak lupa ulun mau ucapakan kepada paman-paman di motor beretaan mudah pian beretaan salamatan kepada jua bapak nang lalu di jalan ulun nang tak lupa hari ini mendoakan mudahan saberetaan selalu sehat badan marasa paluhan sakalinya pangkipas talindung ini awak bengbul kagak kendalan jadi nanda lupa ulun nang mau ucape anang ini bang dul kreator kami nang maedit di YouTube nah pian diketahui jadi nang ini bang dul bini kaai beisi orangnya bebini kaai nang tu beenak betianan lagi jadi nang lawan pian sidin minta doakan mudahan bini sidin selalu sehat badan hanyar 3 bulan bini sidin betianan jadi nang doakan apabila nang berenak bini sidin salamatan jadi ini bang dul ada usah ditanya lagi masalah nang romantis sudah kami akui bila hendak tulang acara pasti nang bejiuman pipi kanan pipi kiri kerancakan bejiuman di tengah ada begigi jadi tak lupa ulun mendoakan kami nang mandihin terakhir membawakan kepada bapak ibu pulang saberetaan nang ada di sini buat pian tak kumpulan jadi nang tak lupa ulun mendoakan kepada tuan rumah ini nang Haji Harni beliau diberi ngaran Tuku Alpaja ini nang beisian kami nang tidak lupa lawan pian mendoakan
karena Bang Sidin ada gini usaha di muka di hadapan baju jual jua ini nang perlengkapan lemari stainless dan juga keramik masih banyak nang di dalam jadi nang tak lupa kami menghimbau sampian apabila nyampian hendak kaina surga Pak Haji Aiman nanti ini gesan kami supaya pahalanya hidup sampai ke mati lamari nang di dalam sapalih beri gesan kami gesan kami jadi nang ini Bang Dul nang mau cabe ujar nang ini Sidin hanyar beulah rumah cuman belum tontong lagi tak manukar stiker kawai kalau dimurahi ujar Bang kawai Sidin nang sudah berjanji amun ulun manukar hakunai kalau memberi amunnya manukar pian nang dimurahi jelas bangai Bang kalah lawan ulun nang diberi jadi lawan pian nah ulun mamadai pian mencari stiker kesan mahias rumah jelas nang pian rugi jaka pian ke pasar bangai manukar gigi manukar gigi jadi tak lupa ulun mau ucapakan madihin nang satu mat kita nang panutupan bila ada Pak Haji sedikit menambah iakan kikira madihin kawai sampai kamarian jadi tak lupa ulun mau ucapakan ulun nang madihin hari ini menghibur bian jadi tumpah Haji Sidin disuarai kiranya merasa sopan langsung mengeluarkan tunggal 50-an jadi terima kasih Pak Haji lah lawan pian pinanya nang di dompet masih banyak beisian abang membuka dompet kakak kendelen jadi lawan Pak Haji terima kasih banyak ulun lawan sampian kepada Bang Haji langsung ulun doakan mudahan Pak Haji sehat setiap hari mudahan Pak Haji selalu dilindungi mudahan Bang Pak Haji dilancarkan rezeki mudahan Bang pian kawa pulang naik haji bila naik haji kaina membawa bini karena Bang di sana takutan kalau manambehi mendengar manambehi marangot toyat bini jadi lawan Pak Haji kami mendoakan mudahan Pak Haji selalu disehatkan kalau mau nang bini imbah mulut betianan lalu tak lupa ulun nang mau cabe lawan abang baju abang nang hendak memberi nang harga 10 sudah ada maung kaya jadi nang lawan pian masalah tuh memberi kada papa kada jadi tapi nang juang alih saumpama pian mati aja kada terima kasih pian bangai nang memberi maraha harga 10 tatap ulun syukuri jadi lawan abang nang tuh di sana jangan pian sakadar lawan ulun nang uringi memang bang uringan sedekah ujar ilahi jadi nang lawan pian supaya pertemuan ada kenangan hari ini tadi Bang Pak Haji 2 kali nang memberi kira gini belum memberi Pak Haji bini jadi nang lawan pian tak lupa ulun sapai ulun nang tak lupa dua mendoakan mudahan topang abang nang memberi sawiran nang harga 10 duitnya kebubukan ulun nang tak lupa pian mendoakan mudahan Bang pian panjang umur sehat badan mudahan Bang pian selalu dalam lindungan apabila masih banyak di dalam kandungan tawa ID tambahi sebelum kami bulikan lalu tak lupa ulun mendoakan mudahan Bang pian selalu sehat badan lalu pulang terpukul
tahu di TikTok kami muhafian saikungan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan lawan topang pian ulun nang bertemuan. Bilanya hendak lakas laki beisian kaina kawah aja di TikTok di promosi. Jadi lawan pian sabuting ulun padehi pian saumpama hendak mencari laki baik nang kawan ulun nang ini ngarannya Yuni jenggut tina labet cuma nang bilu hidung kada nang tata api. Jadi lawan pian sabuting mamat dehi kawin nang lawan Yuni ada jua rugi karena nang ini Yuni kada katuju nang mandi. Jadi tak lupa kami menarasakan lawan bapak ibu hari ini sampai redaan ulun nang madihin hari ini menghibur dia. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan lawan nang bapak ibu ini wabil khususnya di sini nang kampung bolan. Maklumi kawan ulun nang duduk di belakang karena tuh orangnya bisa bebulanan. Jadi dimaklumi aja nang berentaan. Jadi doakan kawan mudahan tubanginya lakas disambuhakan karena orangnya dasar lain bebujuran. Apabila salah tinggal bisa menambah bebujuran. Lah bebujuran. Lalu tak lupa kami menarasakan kayak apa Pak Haji sedang sudah ampihan karena betunduk ada denang kalian lagi menambahiakan. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan imbah tengah hari khusus menghibur pian istilah bang kata nang ini hujungan. Nah tuh ada pulang memberi tunggal 50-an tetap terima kasih ulun mau ucapakan. Ada amang ini sang kadang maatarakan ada denang taniat hendak menambahiakan. Aku aja terima kasih bang lah nang lawan pian. Lalu nang tak lupa lawan tadi abang nang maatarakan wan jua Pak Haji nang menambahiakan. Mudahan tuh bang pian beretaan sehat badan mudahan beretaan nang mana ada gering mudahan disehatakan. Mudahan begawi kita para jakian apa usaha kita diberi keberkahan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan ulun nang mandihin satu mat lagi bertahan. Lalu nang tidak lupa kepada tukang acil nang membawa anak tuyat nang masih halus nang diingkot di tangan. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan mudahan anak pian selalu sehat badan inya sasar tuha kada panangisan. Apabila sekolah mudahan kaina inya sekolah pendapatan mudahan berbakti inya lawan kuitan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada bapak ibu ini seperetaan pinanya bang mandim sudah ampih beputuan karena kami ramim sudah menyempurnakan berarti bang kami sedang jua bertahan. Lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi lawan bang kakak nang karudung irang nang memingkot HP nang duduk di habit nang tadi bang mangga ada bang beri. Jadi kawan ulun hendak minta nomor HP imbah bermandihin nyaman inya datangi. Jadi jangarannya Nadia tuh bang pasti. Jadi lawan Nadia nang ini kawan ulun hendak minta nomor HP imbah bermandihin kawai jaya didatangi. Lalu nang tak lupa ulun menarasakan kami nang mandihin liwang paloh sing kenyakan kapang talindung biar kipas angin ke depan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan ini bang anginnya sedikit berbau masam karena aku bang urip nang tiada makan. Lalu nang tak lupa ulun memandahkan awal tadi mandihin waktu nang ini bang dulu kasih nikah depan. Ulun nang behinak sedikit nang ditahan karena nih anginnya hujung berbau masam. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan
depan. Sebelum mati lanjut sekali lagi tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi bahagia sedang kami bertahan. Karena Bang Ulun juga sudah kauyuhan. Karena pukul 2 sudah kini lewat sekitar 10 menitan. Lawan Mahaji Bini nang ada di Palaminan. Ulun nang tak lupa juga mendoakan mudahan Bang Pian selalu sehat badan. Jadi lawan Pak Haji untung nang bujur pasti. Karena Bini Pian mahirip sahrini liwang bungas benar jakanya kada ampun Pian nang ulun tambahe. Jadi lawan Pian nang ulun tak ucape nang itu Bini Pian bilangnya masih anom lagi. Dilihat-lihat awai masih Pian anak mahalose. Jadi lawan Pak Haji nah ulun mamadahe umur nang sudah tua sadia akan jemo supaya topang malam Pian pacang tanya mane. Jadi kamarian siap akan jemo lawan sahang talo bigi kaina Pian maadok diminum hari ini. Jadi kaina bila hendak nang sari rapat ujar gesan marapate pabila pucuk jembo gesan maharome kalau parlo pucuk jingah mengenali ampun Pak Haji. Lalu tidak lupa nah ulun mau ucapnya ulun tambah gaya aja nang hari ini. Jadi lawan Pak Haji terima kasih banyak Pian memberi sawiran. Walaupun ini tadi tunggal 50-an abang bebejo abang sakadar maatarakan. Jadi nang sabuting ulun nang mamadehi karena nang kita duit ada di bawah mati. Istilah kata bila nang bersadakah ongkos nang gesan mati. Cuman bila memberi harus ikhlas dalam hati. Jangan bang memberi cuman 10.000 tak kurang mulai tadi. Jadi lawan Pian ulun terima kasih bang lana hari ini. Mudahan Bang Pian sehat setiap hari. Mudahan hari-hari tambah disayang Bini. Jadi lawan Pian ulun mendoakan nang wabil khususnya kepada Pak Haji Pian sakaluargaan. Mudahan Pak Haji selalu disehatkan. Mudahan Bini Pian mau betianan pulang. Kalau nang tak lupa ulun menarusakan kami nang mandihin hendak nang panutupan. Jadi meminta maaf minta rela beretaan nang wabil khususnya kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Salah lawan hilap kami menampilakan atau atas salah di dalam perkataan atau sikap kami ada maulah Pian Pak Haji yai kada nyaman nang jelasnya ulun sakadar kegayaan. Jadi tak lupa acil memadahakan sekalinya ada kuah sup ngito labihan. Jadi lawan Pian ulun mau ucapakan amun kuah tunggal harau bulik behiraan. Tapi kado apa yang penting cilai Pian angkun membung usahakan. Lalu nang tak lupa kepada ngini kakak sedikit memantenakan nang bebeju pirang nang beberapa pirang ulun memantenakan. Nyaman-nyamannya ujar makan di wadang kaina bikinya ai buang kalubang. Nyaman-nyamannya apabila bebini lawak lamun itu dihantak dijamin kada bergerak. Amuk lalu terakhir ulun mau ucapakan kalah nang berilaan kada usah beciuman karena Bang ulun Bini sudah berisian. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan salah lawan hilap ulun mohon lawan Pian. Jadi nang tak lupa kami mau ucapakan sedikit ini bantu gesan saberadaan. Nah, kalau Bang ada kaina sumber di ladang boleh kacobain kami menukang mandi. Mudahan kita bertahan berumur panjang nyaman di lain waktu kawa bertamuan lagi. Lawan Pak Haji ulun mau ucapakan terima kasih banyak Pian nang sudah mengundang. Pinanya di bapak tak lambat sijum datang. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan mudahan Pak Pian selamat tenang di
jalan Gasan tukang kakak nang bawaju pirang Mahala piyo uy jangan ini kawan Lalu nang terakhir ulun mau ucapakan Wassalamualaikum dari labangeta ilangi Sabang bersabang Kami selaku grup selawat dan kesenian Madihin mengucapkan minta maaf yang sebanyak-banyaknya, wabil khusus kepada Pak Haji Sahibul Hajat. Terima kasih juga atas mempercayai kami mengisi acara di hiburan di siang hari ini. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.